मणिपुर की वफम खनसी यादे हाइदुना कांग्रेस यावना ऑपरेशन लुसिंगबसिंग राज्य सभादगी मपान थोखरे प्राइम मिनिस्टर ना मणिपुर बु इंडिया की सरुक अमनी खंदबदगी स्टेट सिदा चत्तबनी राहुल गांधी मणिपुर के हौजिक ओरिबा फिबम सिगी मतंगदा रूल 267 की मखादा राज्य सभादा खनसी यादे हाइबा वाहौदगी ममांग थागी कुंदगी सथरखिबा पार्लियामेंट की नोंजू मिफम मनुंगदा सरांगनबा क्यारक हन्ना थोक्तुना हाउस की थबक थौरम सिंगदा कायबा पिग्रम मतुंग ngasisu कांग्रेस पार्टी की एमपी सिंगना अतोप ऑपरेशन लीडर सिंगल लोइनना यानिंगदबु फोंगदोक्तुना राज्य सभादगी मपान थोखरे सैरक सिद थासी मरी द सुप्रीम कोर्ट ना कन्विक्शन ऑर्डर सना हनखिबदगी लोक सभा की एमपी ओइना डिस्क्वालिफाइड तौरमबदगी हनगलखरबा कांग्रेस लुसिंगबा राहुल गांधी ना प्राइम मिनिस्टर ना मणिपुर द सत्रिवसी महांगने स्टेट सिबु लेबाक सिगी सरुक अमनी हाइना खंदबदगी नि हाइना फोंदोखरे राज्य सभा ऑपरेशन लुसिंग कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे मणिपुर की मतंग खननबा ऑपरेशन की माइकईदगी डिमांड तौदुना लाखिबसिंग हौजिक फावब थबक ओंथोक्त्रे हाइरदुना अखोइबु हाउस वा nganghandre मसिगे मथक्ता प्राइम मिनिस्टर नसु हाउस ता लाक्तुना मणिपुर की मतंगदा महाकी वारोल थमनब होनद्रे हाइकी प्राइम मिनिस्टर खक्ता नतना लेंगा की माइकईदगिसु ऑपरेशन की माइकईदगी फोंदोरक वाफमसी ताननब थौरांग तौद्रे मरमसिना अखोइ लोइनमक यानिंगदब फोंदोक्तुना राज्य सभादगी मपान थोरकपनी हाइकी अमरमदा मणिपुर की मतंगदा प्राइम मिनिस्टर न वा nganghannabagi पांडमदा ऑपरेशन की पार्टी सिंगी माइकईदगी पुखलकिबा थाजदबगी मोशन खननबगी ngasi निनी सलकपदा कांग्रेस लुसिंगबा राहुल गांधी ना बीजेपी ने इंडिया बु मणिपुर दा हाले अमसुंग हरियाणा बु मई थाननबा थौरांग तौरे हाइबा अकन वाफम सिंग फोंदोक्तुना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लुसिंगबा लेंगाकता अकन एटेक चथखरे नो कॉन्फिडेंस मोशन की डिबेट सरुक यारदुना राहुल गांधी ने फोंदोखि वाफम सिंगी मनुंगदा लेंगाकसिना मणिपुर दा भारत इमा बु हाले मरमसिना नखोइ पुरमक नामथाक तौबा गाक्तनी हाउस असिदा अखोइगी इमा सु फमली अतोप इमा मन भारत इमानी अदुबु नखोइना महाकपु मणिपुर दा हाले हारदुना प्राइम मिनिस्टर ना मणिपुर दा करिगिदमक्ता सत्रिबनो हंखी नखोइ भारत इमा बु गाक्पि सेनबिबा नते महाकपु हातपसिंगनि हाइनसु लेंगाकता उनसिन्दुना मराल सिखी लोइना प्राइम मिनिस्टर ना मणिपुर दा सत्रिबसी महांग स्टेट असिबु लेबाक सिगी सरुक अमनी हाइना खंदबगिनी बीजेपी ना मणिपुर बु नाकपाक ताहले हाइना सुमराल सिखी राहुल गांधी अकन वाफम सिंह सी लोक सभा दा फोंदोरपदा ट्रेजरी बेंच तकी यानिंगदब उतुना अकन प्रोटेस्ट सथरकी अदुमनमक महांग फोंदोखि वाफम मखा तारदुना मणिपुर दा हुजिक थोकलिबा थोकनिंगदब थौदोक सिंह सेंटर ना लानमी सिंह सी नदुना लेफन बंगमगनी हाइबो वाफम फोंदोखी लोइना महांग मणिपुर दा लाकलंबदा रिलीफ कैंप सिंह दा लेरखिबी नुपी अनि गा हक्थेंगना वारी सानरखिबगी वाफम सु निंगसिंगलदुना लोक सभा दा फोंदोखी नाकलमरोमदा ngarangdagi horakhiba lengaki mathakta thangalakpa thajadabagi motion khanarapagi ngasi makha tathrakpada union home minister amit shah su saruk yaraduna manipur gi chief minister viren gi mayokta torkhiba sar singh ngakthoki home minister na phongdokhi wafam singh gi manungda state amagi chief minister na karigumba center da cooperation piraktrabadi mahakpu sindokadabani adubu hojik manipur gi chief minister asidi center da cooperation pirakli haibo wafam phawbo phongdokhi loina na thajadabagi motion khanabada saruk yabagi khudong chaba lawraduna home minister na mitai amadi kuki phurup singda thokaningdaba thodok sing thohandanaba appeal tawki अदुगा मणिपुर दा थोरलिबा थौदोकसिंग असिना हौजिक फावबदा मियोय चामग यांखै हेनबगी पुनसि मांगन खरबनी हाइबा वाफम सु पल्लदुना ओइरकलिबा फिबम असि सुमतगी वारी वाताई सानरगा समताइनबो पुरकप ngamgani हाइबा वाफम सु होम मिनिस्टर न फोंदोकी पनबे याबदि ngasi लोक सभा दा लेंगाकी मायोक्ता पुखलकबा थाजदबगी मोशन खनबदा सरुक याखिबा होम मिनिस्टर ना अहान मक्तदा मणिपुर दा थोकलिबा थौदोकसिंग असि इकाइनिंगाइनि हाइना पल्लदुना मसिगी मतंगदा पॉलिटिक्स तौरिबा सिंगना अमुकसु हेना इकाइनिंगाइनि हाइबा वाफम हाउस दा थमखी अतोप पावमना होम मिनिस्टर का ITLF को उनखरे अतोप मफम अमदा लैरोन चन्नवा अमित शाह न खंगनखरे हौजिक फावदा मितै फुरुपतो ओनसिन्दुना अकन बलान चथरकलिबा कुकी जो खुलाई पाइब सिंबु मथौ संगलिबा चुराचानपुर दा लैबा इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम समना ITLF हाइना खंगरिबा सिगी मिहुत सिंगा ngasi यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह का उनदुना वारी सानखिबदा होम मिनिस्टर की माइकैदिगी ITLF ना लैखिद्रबा मखोइगी मिलिटेंट सिंगी हक्सांग सिंग लैरोन चन्नवा थौरांग तौरकलिबा मफम असि सयेदनरिबा मफमगी मनुंगदो ओइबना लैरोल चन्नबगिदमक्ता अतोप मफम मा येंगनबा खंगलखरे हाइरी होम मिनिस्टर को उनरबा मतुंगदा ITLF की वांगांगलोय गिंजा बुआल जोंगना पाओगी एजेंसी सिंग द फोंदोरखिबगी मतुंगिना ngasi मिफम अदुना मणिपुर की फिबमगी मतंगदा कुपना खनखिबगा लोइनना हौजिक फावबदा सथरकलिबा कांगलुप मसेलगी लानदा लैखिद्रबा मखोइगी मियोय सिंगी लैरोल चनफमना मरुइबा वाफम ओइखि हाइरी लैरोन चनफमगी मतंगदा होम मिनिस्टर न फोंदोरकपगी मतुंगिना ITLF की माइकैदगिसु वाफम असिमक मखोइगी फुरुप सिंगी मियामगा खनदुना लैरोल चन्नबगी अतोप मफम अमा येंगननबा खनरगनी अमसुंग मसिगी मतंगदा वारेप अमा लौरगनी हाइबगी थाजबा पिरमखि हाइरी
Wangang loy asin makha taana phongdorkhibada makhoi political demand gi matang dadi home minister na tribal body singda makhoi na taliba separate administration gi demand political gi oiba solution ama porik gi mangoina na thoganing da thodok sing thondana ba amasung ingtap na leina wafam phongdorki hairi loina na hojik tholiba thodok sing asi laksin na bagi damakta home minister gi maikai dagi nakal ani mangna ing signa leina bagi damakta buffer zone sing da deploy toriba security personnel sing gi masing hengal halangani haibagi thajaba piraki hairi loina na home minister gi maikai dagi surachanpur dagi aizol Paugi yauna topa chingi district singda helicopter service lehenbagi ayabasu pirakle adugi imphal da thamlakliba leikidraba chingmi singi haksang sing maming matha khangdoknabagi thabak union lengak na sathari haina su phongdorokpaga loinana thabak si loirabadi leikidraba sing adu masa masagi yumda purakpa ngamlagani haibagi thajabasu phongdoki ITLF ki mihut singda home minister na pirakhiba thajaba mana atopa state singda leiba mahiloi singda mahi masin tamba phanghanabagi damakta mahiroi singbu university amasung atopa college singda transfer tawbada mateng piragani haina su phongdorki hairi panbe abadi ngasi new delhi da home minister unakhiba ITLF ki mihut kangbu adu mizoram gi konung aizol phawrga delhi da thungkibani makhoi bo home minister na manipur gi phibam gi matang da unadun wari sana nabagi damakta khangalakibani aduga leikhidraba kuki militant sing gi haksang sing torbung bangla gi haulai kopi khulda tha sigi ahum da leirol channa Warep JPO amasung ITLM na laukraba matungda khul asiga taina na leiriba manipur lenga ki sericulture gi farm amasung official complex anirak hanna sengdopagi thabak sing chathakrabani atop pawmana MLA nipun khuyek piduna serol ama prime minister da pisinkhre May ahumdagi manipur da thorliba tha ahum henjilaklaba kanglup masel gi lan gi matangda prime minister na wafam amata phongdorktabadagi state sigi matangda mahaki oibo warol ama parliament ta thamanabagi pandam da opposition MP singna pukhlakiba no confidence motion gi ngasi humni chanba numita mahakna paukhum pigedabagi mangoina na manipur gi BJP na lusing balenga ki maikai de yauriba MLA nipuna punna khuyek piba serol ama prime minister da pisinkhre Delhi dagi phangba paw gi matungina MLA nipuna khuyek piba serol adu numidang pung tararom tarakpada New Delhi da leiba prime minister Narendra Modi gi residential office ta khusina kibani hairi adu mahak masagadi unabagi khudong chaba phangkhide adu moinamak ngasi gi parliament ki mifam hodringa gi mangoina na atenma matam khara da oirabasu unana bo honari hairi Prime Minister the Pisin Kiba Serol Aduda, Tongan Warol Taruk Yauki. Warol Singatugi Manungda, Toning the Todok Sing Manipur gi territorial area Singda, Togan Danabaki the Maktakulai Pahindawa, ground rule Tugaiba Singa Su Tongadaba, Manipur de NRCs and Hanba, ITLF, Cookie Sing Taliba separate administration gi demand, Hiram Amata Yaro Davani Haibu from Yauna, ADC Singima Pangal can cut and Bagaloina, Mikal Sang, Nina Pangtopa, Amasung, Warol Manga, Shibu Tabak on Tolabadi, Hosik Wariba Pibamasi, Santaina Nabaki the Maktamata, Ribuari, Hanabaki Tabak Chatavayagani Habu from Sing Pongdoki Hairi. Serolis the Koyak Piri Singdi, T Arch Saitavrata, Y Kemsan, T Arch Biswajit, K Govindas, Arch Dingo, Dr. Ranjan, RK Imo, K Arch Loken, SKV, Abdul Nasir, P Brozen, K Robindro, Dr. Deven, Sheikh Nurul Hassan, T Arch Santi, M Rameso, K Arch Zekisan, K Arch Ragumni, I Nalili, T Robindro, Dr. Radesham, Usap Udin, Dingang Lung Gangmai, Leisio Kaising, Janghem Lung Panmai, Ram Muiba, J Kumosa, Nisikanta Shapam, S Rajen, K H Imosa, T H Arun Kumar, S Prem Chandra, L Susindro Maitei, T H Basantu Kumar, T H Syam Kumar, S S Olis, Kasim Basum, Awangbong Nyumai, L Radesham Mitei, Amasung Sapam Kebani. Atop Pawmana. UNC na sinduna naga phuru amasung miyam gi achoba rele sing chakre India lengak na cookie sing the separate administration pi khrabadi naga sing atumin lei thokloi cookie sing na manipur da tongan ba administration ama demand tori basi India lengak na naga sing gambang jong na tanaram dan pi thokhrabadi lammapu ariba naga sing na kaidung da tumina lei thokloi haina Sandel Naga People's Organization gi president David Boyes na phongdorli Haukiba kumja 2015 ge August ahumda India lengak amasung NSCN IM gi marakta tongnakiba Indo-Naga framework agreement da yumpham oirga hojik leriba Indo-Naga political issue asigi waroisin puru haiduna United Naga Council na Manipur gi Naga Taba district sing da sangsin kiba khongjang gi sarok ama oina Samdel district ta pangthop gi miyam gi khongchat da wafam si David Boyes na phongdokibani mahangna hai Naga na taliba demand ga cookie sing na taliba demand ge yamna khenai cookie sing na Indian constitution gi manung da tongan be administration tan bani aduga Naga sing na ningtam tan bani aikhoi isagi lam leijaba phurumni cookie sing na ikhoi gi lam makhoi gi ni hairakpada ikhoi na kaidung di yaroi state si da tholi bi rang si waroisin purak na bohona bada semjin sajin ba puari amadi aran ba document sing de yumpham oirga waroisin purak na bohona roi dabani torakli ba irang si lengak na Manipur da NRC chan halam labadi tholam da busu yai
अदुबु हौजिकति इरांग थोख्रबनिना तुंग कोइना चटनबा याबा वारोइसिन अमा लेंगाकना सिनगदबनी मदुगी ओना तैनबदा नागा सिंगी लम कुकी सिंग पिथोकपगी मौंगदा तोंगानबा एडमिनिस्ट्रेशन पीख्रबदी नागा सिंगना कयंगदि येंगदुना लेरोय हाइकी मांगना हाय ngasi khongchat asi sahi 16 suraba naga singi issue si athu matamda waroisin puraknabagi demand chatpani center da leriba lengakna naga singi demand asi matamgi oina yana chatpagi mahutta chap chaba solution ama athu matamda pura u haiki ngasigi miyamgi khongchat adu Sandel DC gi office complex yoraba matungda DC M Rajkumar gi khutangda India gi prime minister da memorandum ama pisinki memorandum aduda Indo-Naga political issue asi athu matamda waroisin puraknaba amadi Manipur da khundari ba atopa phurup ki issue loshina ba honabada naga gi lam shokpa yaroi haibani sing wafam sing yauri top paomna kuki militant sing gi leiron chanpham gi wathok High Court की direction in दबगी Chief Secretary GOC IGAR South यावना official तारा की मथक contempt proceeding लौखटखरे Chief Secretary Commissioner Home Commissioner Secretary Sericulture DGP Deputy Commissioner SP Home Ministry की Secretary GOC IGAR South अमसुंग चुराचानपुर PS की OC द notice issue तौखरे May ahum degi cookies jo lam hen singa makoi gi militant singa khusam naduna yellow furup ta satharakli batam thirba lana sida lekhidra makoi gi mioi singbu tribal martyrs haina mingtholaga torbung bangla ga taina diba kangbai subdivision gi manung san ba haulai khopi gi khulda leirol changani hairak labasu khulasi pikpadagi masiga thangan leiriba manipur lenga ki sericulture farm da aroi ba mathongam sathana ba thorang lakpagi mayokta file torokhiba PIL ama high court of manipur na lokhatuna khanaraga petition asigi apunba respondent tarani thoi gi manung di yauriba official respondent tara da pikhiba direction sing thabak to onthoktre haiduna makhoi gi mathakta contempt petition ama file torpadagi court na masigi proceeding lokhalaga official respondent tara gi mathakta notice issue tawkhre PILC International Meiteis Forum gi Secretary General oiriba Kurai Ahong gai lekai dagi thangjam rolivin saini yangkhaini thoi apok palai khidrabati IH irabot mahakna petitioner oidunu file torkhibani PILC gi number 33 of 2023 ni aduga PILC da yauriba respondent singna Manipur lenga ki mahut sinba Chief Secretary Commissioner Home Commissioner Secretary Sericulture DGP Manipur Churachandpur DC amasung Churachandpur gi DC amasung SP Ministry of Home Affairs ki Secretary GOC Eastern Command IGAR South Mantri Pukri Churachandpur PS ki OC ITLF Churachandpur amasung JPO Churachandpur ni akon bagi respondent ani asina private respondent singni matter si tha si ahumda acting chief justice MB Murali Dharan amasung justice A Guneshwar gi bench laukhatuna khanaki court na PIL si khanarakpada petitioner gi maikaida senior counsel M Hemchandran leplaga mahakpu counsel M Reddy na assist toki court na party punamaki wafam sing tara matungda tongan be direction ahum piki direction sing adugi manungda kuki militant sing gi haksang sing leiron changani hairiba mafam adumak status quota da thamna ba khanganki loinana official respondent tarada mafam adu yauna madugi koi the law and order gi khudongcha da sing thorakpada laksin na chap chaba thabak sing lokhat na ba khangan kibani adu moina ma court na numit asida pi khiba direction sing adu thabak to onthok tre haiduna petitioner asimangna ngarang court asida contempt case PIL number 78 of 2023 file torukibani contempt case asiga mari lena ngasi acting chief justice na lusingba division bench na wakat asigi contempt proceeding lokhat ki masidasu senior counsel amasung mahakpu mateng pangkhiba counsel anina petitioner gi maikai de lepki counsel ani gi submission sing tar matung da court na Manipur lenga ki mahut sinba chief secretary dagi horaga Churachandpur PS ki OC phawb gi official respondent tara gi mathakta thasi kunthra phawb gi manung do paukhum pirkadabani haina contempt proceeding asigi notice issue tawkhibani atop pawmana mitei singi lining do phawb singnarakpa kuki militant sing na more gi ima kondong lairembi gi kubam hanjin thugairam bagi saktam sing phangbang amle masagi lol amasung maye khaktana tana malemda top achet pa lining laisat leijaduna sahi lising ahum henbagi puari sagon narliba mitei phurup da atamna singnar padana tana phurup asigi lining lambi bu sumuthat na bahona liba kuki job phurup ki lamhen tu henba singna me ahum dagi sathar liba tam thirba lan gi manungda sahi kya gi mamang dagi phurup asina irat thawni tawjar liba more gi ima kondong lairembi gi khubam yauna amaibi loisang amasung ima gi harau bungna singba pumnamak thugai yang khaiduna amanga ta thokan batana tana mai phau thadoramle मितै सिंगना मांगजिल थादुना मणिपुर अपुनबगी ngamkhai gi saktamdagi samna amagi saruk phawba kai henba yaroi haibagi phaigak phaina leplagi haiba khangna satharakli balal asina maram oiraduna nahan makhai more da lerakli ba kondong lairembi imagi akai toy thogalam laba phibam sing hakthengna na yengsilubada khudongcha daba leikhrabasu ngasidi lamhen tu henba ku ki jo phuruk ki mioi khujok kharana khubam masida satharam liba thong sing mayek sengna ubangamle
मिटै फुरुपना इरा थौनरलिबा मोरेगी इमा कोंडोंग लाइरेंबिगी मतंगदा मिटै काउंसिल मोरे समना MCM हाइना खंगनरिबा अदुंगै कुमजा 1964 दा मतमदुगी ब्रह्मादा थोखिबा फॉरेनर इशूदगी मोरे रोमदा संगसेलखिबा मिटैगी अहल लमन सिंगना फोंदोकलमनी बर्मा की कोंडोंग खुलद लेरखिबा कोंडोंग लाइरेंबी इमाबु कुमजा 1961 दा मोरे वार्ड नंबर 6 दा हैस्नाम मनी कौबा मियोय मना महाकी इंखोलदा अमुहन खुबम यादुना इरा थौनी चथरखिबनी अदु महाकी मचानुपी तंफा मनीना लाई तोंगलकपना सिंगबा तोरपदगी सना कोनुंगदगी अबाइबा अमाइबी फावबा लाक्तुना लायंखिबगी वारी लैरी थौदोसदगी हैस्नाम मनीना कोंडोंग लाइरेंबी इमाबु इरा थौनीबगी थबक असि मखाताना सथबा ngamlaroi हाइबदगी कुमजा 1965 दा खुलदा सिंगनरपदगी हंदकी लान असिगी मनुंग चन्ना कुकी लमहेनबा सिंगना येखाइ थुगाइरमलबा मफम असिदा थमदुना मियामना इरा थौनीरखिबनी महांगना मखाताना हाइखिबदा मफम असिदा लाइरेंबी इमागी खुबमगी पाक चावबा लम एकर 7-9 लोम ओइरमी अदुबु कुमजा 1992 दगी 1997 फाउबी मनुंगदा नागा कुकी मरकता थोकनाखिबा चौबा इरांगना मरम ओइरदुना लैफम लेत्रबा कुकी सिंग मफम असिदा थोमजिनरकपदगी खुबम असिगी थौगलोय सिंगा कुकी सिंगा फेब्रुवारी 15 1997 दा अयाबा अमा थमनदुना इमागी खुबम असि फुट निफु पाकलगा निफु सांगबा लमगी सरुक चामगी यांखै पाक चावना लेरखिबनी हारी अदुगा मे अहुमदगी थोरखिबा हंदकी कांगलुप मसेलगी लाल अहुबु नुमित अदुदगी मामांगी मे अनिदा इमागी लाइ हराउगी थौरम लोइसिनखि अदुबु महौसादगी थौगल तोरकपगी मतुंगिना लान हौरखिबा नुमित अदुदा इमागी लाइबुंगदा मुक्ना लमजेल पांथोंनबा सेम साबा हौरकपदा खंगुदना लान हौरकपदगी बेन पार्टी यावना थौरमसिदा सरुक यागदबा सिंग लानगाइना दुना सेनखिबनी अदुगा फुरुप असिदा ओनसिनदुना खुद थारकपगी मनुंग चन्ना लमहेन तु हेनबा कुकी जोगी मियोय सिंगना इमागी खुबमसि अकाय टोय थोगनखिबनी ख्वाइदगी इकोन कोन खुबम असिबु थुगाइबा यावना मई थारक्तुना मांगहन ताखलंबगी थौदोकना ममांग थागी कुंतरुक्ता थोखिबनी हाइनसु फोंदोरखि अतोप पावमना अगस्त 15 गी ममांगदा असम राइफल्स लौथोक्त्रबदी अकनब खोंजंग चंगसिलगनी मैरा पाइबी सिंगी मिहुत सिंगना ngasi राजभवनदा गवर्नर अनुसुया उइकेगा उनदुना प्राइम मिनिस्टर द मेमोरेंडम अमा पिसिंख्रे मैरा पाइबी सिंगी मिहुत अहुमना मेमोरेंडम असि पिसिलुरबा मतुंगदा सरुक यारुबी जेनिफर खाइडेमना फोंदोरखिबदा असम राइफल्स ना मैरा पाइबी सिंगदा चथखिबा थौंग अदुगिदमक्ता मखोइबु मणिपुरदगी लौथोकपिनबा हाइजखि थासिगी 15 गी ममांगदा असम राइफल्स सिंग चलहनखिद्रबदी मणिपुरगी मैरा पाइबी सिंगना अकनब खोंजंग सिंग चंगसिलकनी हाइनसु फोंदोकलमले हाइखि अरोइबदा पाउबिलाई न्यूज रीडर की वीडियो येंबिरिबु खुनिमकपु खुरुमजरी।